米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。O kinafalahay tu urib no tireng a pauripay a tapang， 牺牲自己的救主。Sarikaka mapulung， 平安。Malazay kita a milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I Matay 6 kusafaw at sefang 6 kusafaw at tusir suar sa。Pacaof sa ji Simong Pitiro a sumuar. O wawa no maoripay a kawas. Ji Kristo kiso han ningla saan. 西门彼得回答：你是基督，是永生上帝的儿子。马太福音第16章第16节。Sarikakaao o nanu ulah no farujua jiyes。A kinafalah tu urib no tireng amihpur tu raraw no ihkalay atamlaw ami paorib I titaanan. Urasaka kita o mapaoripay tu ningra a marami sa Kristo ay I umitutungay ji Yes Kristoan ami falah tu sakangaay no tireng ami paterti tu urib no tamlaw。耶稣因为爱而牺牲自己，赦免世人的过犯，拯救我们。因此，我们蒙救恩而成为基督徒的人，是在效法耶稣基督，舍弃自己的益处，照亮别人的生命。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangao ucuren isu ko lengan a wawa ji Yes Kristo。Ami paorib I takwanan to sa katsaaw katefas I raraw ko urib ako. Mangalay kako ami patakar to pinangan ni Yes Kristo. Ami kapo to I tumanay ko urib atamlaw. Ta pakatinako zangra to talamaanay a siniasa no miso. 主啊，你差遣你的独生子耶稣基督拯救我，使我不至于陷入罪恶中。我愿意活出耶稣基督的样式，陪伴生活在黑暗中的人，使他们也经历到你丰盛的恩典。Pakai ni I tahamaanay angangan no tapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamas no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。